welcome back. Masih bersama Single Speed on the road. Sore-sore, tipis-tipis 50 km. Nanti lewat jalur Tegalasari ya. Tegalasari, Jajak, terus Bangu, Bu apa sini, Bu Putih, Silir, baru Rejo, balik Blok Agung. Enak seket 50 km. Tipis dari ini. Tipis ndoke seket. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita kerja kita jadi tukang jahit rek. Tukang jahit tas. Nah, saiki wis laut sore-sore gas tipis-tipis. Tipis jari bentok. Oke, kita lanjut. Pak, ngapa, Pak? Wah, bocor dah, Pak. Alah, iki lho dalan asal padahal. Embung kene ane iso bocor lho, piye? Hari-hari ada bocor ya apa ya? Kurang tumbal. Kurang tumbal ya. Yo ijol rek beda iki. Yo. Beres, ben mlaku. Ini tak aku sing bocor saiki ganti kae wis. Iya. Bapak-bapak kofok deh. Seperti biasa mandek sih, Bos. Tengah-tengah ndelok beda liwat ya, Kang. Ini posisi nang lowong, Pak. Tengok tambelan. Bane bocor nek. Oke. Kaken dosa apa piye yang berbeda nek bocor. Tolak. Sembuh. Oh. Celokne bala bantuan apa piye? Tak usah. Berat. Ayo kayak lakon apa tadi? Beda, apa nempel ban ya? Mendingan rumah aku nempel ban aja. Yo, kakek betul. Asin. Oke, wes mari. Gas maneh. Lampu mbak Uriti. Nah ya, Bos. Saya balik. Adik, kayaknya kurang anu adik. Gak situ Bu Putih kan balik nang omah. Soren. Adik kayaknya kurang sedekah adik. Bismillah. Gas maneh. Mesti lek sore ora sida. Ban bocor. Akhirnya golek jalan alternatif ning Tegalasari ae. Ya, Tok. Duit 15.000 kena gitu jajan jaduk kena nempel ban. Gak sida, entek duit deh. 5.000, masa 2.500 oleh opo? Lek 2.500-an. Dengi pedamu, saiki pedaku. Alah, dino bocor. Waduh nyerne karo bentok iki. Oke guys, karena ban bocor sore pisan, apa udan pisan, iki saiki aku ini berpisah karo teman saya. Di arah kiri aku arah kanan, Blok Agung aku arah Asri. Balik guys. Oke, sampai berjumpa kembali di lain waktu jika ada kesempatan. See you next time. Kali ini sampai jumpa minggu depan. Oke.